Siyambingelela abathandekayo egameni lenkosi Jesu Kristu. Simbonge uNkulunkulu lozolo asipha impilo lekhisimayo. Namhla-ke simbonga sizosolweni lesibili emva kwesonto lekuvuka. Lapha simbonga uNkulunkulu khona sizabe sifunda-ke nathi isifundo lesilandzelako lomusa. Sekuqala isifundo sivela encwadini yemisebenzi yabapostoli sahluko semfica kusukela evesini lekuqala kuyokuma evesini le-20. Lihubo lanamhla lihubo le-13 sikalifunda lonke. Isifundo sesibili sivela encwadini yesambulo sahluko 5 kusukela evesini le-11 kuya evesini le-14 11-14. Bese ivangeli silifuna ngekulandisa kwaJohane lomncele sahluko sama-21 siqala evesini lekuqala siya evesini le-10. Yena loweta nguye lowenyukela ngetulu kwemazulu onke kuze kugcwaliseke konke. Asivume sonke sethu siqinisele ngalokuqinisekile thina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngothando nangokuthula nabo bonke bakhe. Baba wethu osezulwini, siyazithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwenzi okufanele sikwende. Ngenxa yendodana yakho uKristu Nkosi yethu seselele konke lesekwenzile usende sikhonde ngehamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. UNkulunkulu somanda siselela bonke labaphendula ngeqiniso akakhawulele asithethelele isono sethu asikhulule kutsho asilise asiqinise elungeni konke asigcine nasekuphileni lokuni nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sithandaza kanye sithi Nkulunkulu wemusa luthando lwakho lungeke lusiyekele. Buyisela ithi emandla empilo lwethu kude kuthi umsebenzi losembi lwethu siwufeze ngesibindi ngaJesu Kristu Nkosi yethu, lo kanye nawe namalo engcwele ufanelwe sibusiso nekuhlonishwa ludumo nemandla phakade naphakade. Amen. Silalele isifundo salomusa. Siyanisela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu asithandaze. Babethu bengcwele uNkulunkulu somandla nanamhlanje siyakubonga uNkulunkulu wethu lomuhle losithandayo nalosifundisako ngalo lolu suku bakwethongcwele lasiqhubeka khona sinomethela indaba sokuthi Jesu Kristu uvukile, Jesu Kristu inkosi uyaphila. Nanamhla babethu bengcwele sisasondela ebukhoneni bakho siyathandaza ukuthi Nkosi siphe amandla eqhubeka sisimemetele indzaba sokuthi Kristu uvukile. Sise sinzi babethu bengcwele lesisidingako lesivuswana lesiletha ngokwakhe ukuthi Jesu Kristu uvukile, unqobile kufa, usiphile kuphila kwaphakade kude kokuthi ngaye sikwazi ukuthi sithole sibusiso lesimangalisako, sithole naloko lokusifanele njengesindlalifa tembuso waNkulunkulu, tembuso wezulu, tembuso waphakade. Nanamhla-ke uNkulunkulu somandla sizinikela inhliziyo tethu, sikela ingqondo tethu ngokuthi Nkosi bongasigucula, Nkosi bongasifundisa, Nkosi bongasiqondisa endleleni yakho nasekukhanyeni kwakho. Konke lokho sicela ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Sisiyela Nkosi emazwi emlomo wami nekuzisha kwakhe inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova Sibhalele laphakade ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Bazalwane bangahlala phansi. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo lokuphinde wasinika leli thuba lokuthi namuhla besingahlanganyela ndawonye
kulolu sonto lesithathu lekuvuka noma lisonto lesibili emva kwelekuvuka titinye kuyo inyanga yayo inkwekhwethi lala siphinde futhi simbonge khona uNkulunkulu ngempilo yabo bonke labatisebenti ngoba ngilolu suku ngilolu langa la sikhumbula khona labatisebenti tindzaweni letahlukahlukene simemetela indzaba yokuthi kwangasi tisebenti tonke betinganiketwa kuphatheka kahle emsebentini tinikete maholo langiwo latifanele nendzawo letisebentela kiyo kube indzawo lalativa khona ukuthi tiphatheke kahle kungabi nekuphathana kabi ngoba sitisebenti sonke tisebenti ke letinkulu kunato tonke tisebenti letibikelwe ukuthi usebenta emsebenti waNkulunkulu lebazalwane bonke sifike Happy Workers Day ini nonke bazalwane lenibitiwe nabitela sintowenza umsebenzi waNkulunkulu. Timfundo tamhlanje bathandekayo time ngaloluhlobo njengoba besesike sasimemetela isifundo sekuqala sima emsebenzini yabapostoli isathuko sekufika siqale isathukaneni sekuqala lihoboli kubo lemashumi lamathathu. Isifundo sesibili sima encwadini yesambulo sathuko sesihlanu siqala esathukaneni selishumi nakunye. Livangeli ke sithole livangeli ke kulandisa kwaJohane longcwele sathuko semashumi lamabili nakunye saqala esathukaneni sekuqala. Ingoma leyanzile livangeli kube ngiyo ingoma yelibandla eThidiyam, ingoma yelibandla eThidiyam. Sihloko ke bathandekayo semshumayelo yanamhla sithi siyaguqulwa ngenxa yokuthi Jesu Kristu uyaphila. Siyaguqulwa ngenxa yokuthi Jesu Kristu uyaphila. Qhubeka ke bathandekayo nawo emaviki ethu noma sihamba sisesekulo uhambo lwethu lala sikhumbuza khona ukuthi haleluya Kristu ovukile impela uvukile haleluya. Solo simemetela indzaba bathandekayo ukuthi uvukile Kristu ekuvukeni kwakhe usipheko ukuthi sinqobe kufa nekokuthi lesikwathi kokuthi siphelelise umsebenzi waNkulunkulu siphinde futhi nekuvuka kwakhe siphelelise bathandekayo umsebenzi isivumelwano uNkulunkulu lanaso semsindiso yebantu bonke emhlabeni. Sawukhumbula ke bathandekayo ukuthi evikini lesiphelile ingcikisi mhlawumbe yayo imshumayelo yethu beyisekutheni kuvuswa kwaKristu mhlawumbe kusikhumbuza ukuthi mina nawe sithunyiwe ukuthi sihambe siyolishumayela livangeli sibalethe bantu kuNkulunkulu sibalethe bantu kuKristu. Nyathi ke thina sesifika kuleso sigaba sibazalwane sisekhumbula ingoma ethi hayi saba magwala sikunono sibuyele muva ayanikasa bese siyesaba bathandekayo asisafuni ukuyiva kahle lendaba esithunyiwe kodwa uNkulunkulu liqiniso lithi usithumile bathandekayo siyadinga sibe naso lesibili sesihambe sibatshele abantu ukuthi hey Kristu uvukile Kristu uyaphila noma ngabe sifa kwangathi akusinto lesimelula ngayo kodwa kumele bathandekayo ukuthi sikwele lokho ngoba sinikiwe emagunya sanikwa futhi nemsebenzi wokuthi silitshele lize ngokuthi Kristu uyaphila Kristu uyabusa Kristu uyinkosi nekuthi umbuso wakhe sowumisiwe ingunaphakade uyawubuya athe ufeza masinyane nje asabuya athe ulandlali ibandla lakhe. Dindzaba letivuka kwaKristu bathandekayo dindzaba esimnandi kulabo labakholelwa kuye kulabo futhi labamemukele yena ngoba bayazi ukuthi utawuphinde abuye athe ubananza futhi lokuvuka kwaKristu banikete amagunya ekwathi ukuthi noma kufa kungafika kodwa kithi thina lesikuKristu asasiko kufa kodwa sesikhathi sekulala silale silinzele ekhaya kwelicilongo lalapho ayawubuya asilaze khona yena lo ethembekile ngoba nguye futhi lo asidala nguye lo sisizisile nguye lo sithembisile ukuthi uyawubuya asilaze.
Sisathuka-ke isifundo sanamuhla abathandekayo sibona isifundo sekuqala mhlawumbe lesiyawugcina kakhulu kiso lalapho Pawula lebekatiwa njengomuntu lebekaphumile anikwe amagunya ekuyawuhlukubeza abazalwane ababophe ababulale abalethe eJerusalema. Sitshela ukuthi sowuhambe wayowuthola incwadi kubaphristi abakhulu ukuthi ngisafuna kuye eDamaseko nasetulethi indzawo ngiyobafuna nabo abantu labahambisana inkolelo entsha lengasasiyo lenkolelo thine lesikhululekile. Tshela ukuthi uNkulunkulu wase uhlangana naye endleleni avela ngelinyazi wambuza wathi ye Pawula ungihluphelayo. Wathi mangalisa Pawula ukuthi kodwa sewungubani wena lothi ngiyahlupha. Waveza athi ngingikristu lomdingelayo. Ngoba bathandekayo ngeteka uthi uhlukubethe abantu uhlukubethe abantu baNkulunkulu kanti sowuchobolodanise laNkulunkulu. Uhlukubethe abantu labasekuhluphekeni abantu labasekudingeni kanti sowuhlobolodaniso laNkulunkulu njengoba asho Kristu athi ye umhluphelani Pawula. Pawula bengadingeli iKristu kodwa bedingelana abaKristu lasele ngemuva lakhuluma nendaba yaKristu. Ngoba uNkulunkulu uyakhathateka ngabantu bakhe, uNkulunkulu uyabathanda abazalwane bantu bakhe. Abephumile ke Pawula asitshela qeda umsebenzi lo ngiwona wona abahlukubethe abantu abahambisa abahlupha abantu. Kodwa sitshela ukuthi kuko konke lokho wase sowubonana udibana naKristu uqobo lwakhe. Waguqulwa Pawula esesekafikile kuKristu. Waguqulwa Pawula labekungiyena abehlukubethe alibandla. Wase uguqulwa Pawula sebakuyena sahlushwa sesiyeva nasesifunde incwadini sathibhala lesinye uthibhala sowuboshiwe sowuthathwa wamiswa esibonzeni nasesikhulwini nasemakhosini bonke bangakhona ukuthi bayikhulumise indaba yakhe. Wathi khamba asehluphekeni njengoba naye abe walihlupha libandla. Kodwa ngoba bekayazi indzaba ukuthi le ndzaba lesengiyiphethe indzaba sibili le ndzaba lesengihamba ngayo indzaba leniyo waqhubeka waqina Pawula wahamba bazalwane wahlala kuNkulunkulu. Le ndzaba ya Pawula isukuta indzaba ya Mose bazalwane lesizafunda ngayo ezinsukwini ezidlulile tanga-Easter lalapho avela khona uNkulunkulu kuMose athi ngiyakuthuma nyalo hamba uyawukhulula abantu bami bakhiphe esandleni saFaro njengoba namuhla uNkulunkulu athume mina nawe ngokuthi siyawukhipha abantu bakhe esandleni sekucinzetelwa. Bacinzetelwe sono, bacinzetelwe babusi, bacinzetelwe bantu labanye. Uthi uNkulunkulu sibephule abantu bakhe sibalethe echanzeni lwakhe sibalethe emsindisweni yakhe. Batshele ukuthi Kristu Jesu uvukile wanqoba kufa wanqoba kucinzetelwa wanqoba kuhlushwa wasilethela impilo yangona phakade ngayo. uNkulunkulu uyafika Pawula ukhulumisana naye buso nebuso uyamtshela ukuthi Pawula sengiyakuthuma hamba ke nyalo ufike uyapho bayawufike bathandazele khona. Ebazalwane ngabe thine sisaliva ilizwi laNkulunkulu. Kukhona lesivaka kukhuluma uNkulunkulu kithi lesingabe siyathatha siyabamba sisifikile kini simakade wakhuluma kungako njengesibindi mhlambe nqonje bazalwane sesibindi sekulishumayela lelivangeli singenaso sesaba batshela abantu ukuthi hey Kristu uvukile Kristu uyaphila. Siyabona ke Pawula esihluphekeni kwakhe nanathi bathandekayo siyakhuthazwa ngokuthi sathi ukuthi sisayihamba indlela yaKristu embala siyawuhlangabezana nebumatima lobukhona endlebeni. Pawula wadinga ukuthi bekhona umuntu uyawumthandazela kuze ukuthi ukubona kwakhe kuze kuyiswe. uNkulunkulu bazalwane yabasebenzisa abantu bakhe ngokuthi awenze umsebenzi wakhe. Nawe nami usibikile uNkulunkulu ukuthi athe usisebenzisa ekuthenini afinyelele ebantwini aqondise abantu aphe abantu ukuhlakanipha aphe abantu ulwazi lokuthi bangasisizisa kanjani impilo zabo basiguqule kanjani impilo zabo nanathi ekumlaleleni uNkulunkulu siyaguqulwa lesi tethu impilo.
nasibukani kubo la namhla abazalwane liyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu uhleleke usindisa labo lababuka labafuna ubuso bakhe kude ngokuthi labo labafuna ukubagwinya bangakhoni ngoba abahleli bantu baNkulunkulu. Yeba ngokuthi esinkingeni tempilo lesidibana naso funa sathi ukuthi beke ithemba lethu uNkulunkulu ngoba yena utawusephula kito futhi utawusipha emandla ekumelana nathi nesisithi no. Njengalo mbhali waleli hubo siyadinga ukuthi sethembele kuNkulunkulu sisekelo sethu sibe kuNkulunkulu sikhale kuNkulunkulu into lasingahambi kahle esikhathini sesidinga kwethu siyadinga ukuthi sikwazi ukuthi sikhulumele sikhalele kuNkulunkulu kuze ukuthi sithe uhlala njalo sinabasindisiwe sibe nabahlala njalo emseni waNkulunkulu yena lona sihawu etiwethi impilo tethu. Siqhubeka abathandekayo sithola sifundo lala sibona khona Johani asesihlengeni sasePatmosi akakhona nekubonga kodwa uNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi abone isimanga sesiprofetho salebe sasawukwendeka nanyalo lokunye sesawukwendeka lokunye sekwendekile ukuze sithi asibhale phasi Johani bazalwane akasaboni emehlweni kodwa uNkulunkulu ngoba abekhona njengoba sisho bathandekayo sithi kuvuswa kwaKristu kummemetela ushintsho empilweni yethu kummemetela inguquko empilweni yethu kwaguquka nasempilweni yaJohani kwakhona kokuthi noma angaboni kodwa akwazi ukubhala ngoba uNkulunkulu abenayo wakhona ukusilethela indzaba yokuvuka nekuqinisekisa ukuthi uvele uvukile lo Kristu ngembonile ahlele esandleni sesilethele saNkulunkulu ayimuvu aliwudlu lelibuyako litawulazandla lalo uNkulunkulu leyawubuya ayinkosi yetawubuya seyiphethe inkemba itewehlulela labaphilako nalabafile ngemisebenzi yabo kwangasi bathandekayo besingafanana naJohane emehlo ethu akamoya avuleke tindlebe tethu takamoya tivuleke kuze kokuthi sitibone tintfo takamoya singagcini nje kuphela ekubukeni tintfo temhlaba sibuke ngemehlo enyama kodwa netintfo takamoya sitibuke sitibone bathandekayo. Asiqhubeka singena kilo livangeli sibona ngoJesu Kristu sekativeta kwesithathu bafundzi bakhe emva kokuvuka kwakhe lalapho sekativeta khona bafundzi sebaphelelwe ngamaqhinga baphelelwe ngamandla mhlawumbe sibuke kakhulu indaba yaPetro lesawukhumbula ukuthi wamtshela Jesu ukuthi damfika kathathu uthuthe lingakakhali nembala wakwenda lokho kodwa nangiPetro sambonile Jesu uvukile kodwa sewenda njani siyatshela ukuthi wangena ethuneni walibona ukuthi lide umuntu phinde wafika Jesu angena emkhathini wabo wathi kuthula makubekile. Ngiyacabanga ukuthi Petro waba nebuhlungu bathandekayo sacabathi kodwa mina beningibani ngoba ngimthikile lo Jesu angafanele ukuthi bengahamba ngikhulume zabahlali ngakho wasuka Petro wahamba wabuyela emva yabekatholakala khona wabuyela wayawubheka njengoba nje mhlawumbe labanye bethu sithi vakakasalungahle kungcono sibuyele emuva lalapho uNkulunkulu asikhiphe khona asingabuyeli bazalwane uNkulunkulu khona wafika Jesu kuPetro asamkhumbuza ukuthi Petro uphike kathathu kodwa namhlanje akuvumisa kathathu kude sikumphika kwakho uthi usale ukukhohlwa ukubeka ngemuva usale ubuka embile emsebenzini engikupitele kiwo njengoba sengivusiwe ekufeni waseyambuza Petro yamchaza na yathi inkosi uthi ngiyathatha yondla timvutami yondla timvutami yondla emawindo ami nembala wanikwa emagonya waphuma wahamba Petro njengoba sifunda encwadini yemisebenzi yabapostoli lapho bese elapha imisebenzi emikhulu lemangalisako bathandekayo nembala yaguqulwa impilo yakhe Petro ngoba Kristu Jesu asavusiwe wanikwa sibhizi nemagunya ekwathi kokuthi impilo yakhe netono takhe sesithethelelwe wakhona kokuthi asibone sangisasiyo lendvosa lephikile Kristu kodwa nyalo sengiyindvosa letawuhamba negijime nelivangeli wagijima Petro nelivangeli bathandekayo wakhona kokuthi ahambe aqhubeke embili awende umsebenzi kaNkulunkulu ngoba asavumile kokuthi Jesu Kristu uvusiwe ekufeni. Nami nawe kuze singanobuyela emuva lapho Kristu asikhiphe khona kuze siyoqhubekela embili nemsebenzi kaNkulunkulu asimvumele
simvumele ngokuthi Kristu uvukile impela. Kuvuka kwaKristu bazalwane kufanele ukuthi ngekhathi kithi kubheke indzaba yokuthi simele ukuthi siguqulwe nenzaba yokuthi uvusiwe Kristu ekufeni. Njengoba Kristu avusiwe ekufeni, kufanele ukuthi nathi sivuswe ekufeni, sendiwe sibe ngabaphilayo emsebenzini kaNkulunkulu, sendiwe sibe ngabavusiwe ekufeni bangena ephileni kwaphakade. Siyadinga ukuthi thina nase simhlabelela haleluya, kungabi ngihaleluya welive, kodwa kube ngihaleluya wasekhaya ezulwini lomemethela tingo letindzaba letimnanzi njengokuthi sinqobile ngaKristu, siphumelele ngaKristu, sendiwe sathi imidlalifa tembuso kaNkulunkulu ngaKristu, neyokuthi sinekuphila lokuphakade ngaye Kristu lovusiwe. Kwakathi kuleli viki lesithathu bathandekayo lekuvuka kwayo Nkosi yethu Jesu Kristu, besingathi khumbuta nekunqoba lesinikethe kona ngaKristu Jesu, lokhonile kokuthi akwehlule kufa, avuselwe ephile nokuphakade, ngoba sesiyazi ukuthi ludonsi lwekufa sekude, ngoba nathi noma singafika ekufeni kithi asasiwo kufa, kodwa sekulala lalapho sesiyawuliza khona ukuvela kwayo Nkosi yethu yaphakade lenjesu Kristu, seyibuya isewulanza ibandla lakhe. Kwangathi besingavuswa kanye naye, kwangathi besingaguqulwa nguye, sekasivusile ekufeni, wasifaka ephileni lokuphakade, wasifaka ephileni lokusha, njengoba lisho ivangeli ukuthi sesidalwa letisha ngoba sikuKristu. Sitawukhona ukuthi sivume ukuthi asisebenzise uNkulunkulu njengoba abasebenzisa abafundi bakudala, kodwa kumele ukuthi simemetele sisho ukuthi uvukile Kristu, bese siyaguqulwa, sesiyaphuma siyahamba siyawuwenda umsebenzi kaNkulunkulu. Kwangahlangaba nathi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi bazalwane, sisawubuka umsebenzi wakhe, sisafuna futhi ukuwenda umsebenzi kaNkulunkulu. Khuluma egameni laNkulunkulu yethu nendodana namoya oyingcwele. Amen. Amen. Indodana yakho yaphendula emahlandla lamaningi, yabonisa yakuthatha abafundisayo futhi ivukile ngemvumo. Yithe ukuthi sikwazi ukuvuka kwakhe neluthando, sonke sizikakhe nokuthi pho kakhulu. Sinakekele namazinyane emhlambi wakhe, sike sihlangane nemabandla asezulwini, sikukhona sikudumisa wena lofanele ukubusiswa nokuphakanyiswa. Inkathumulo nemandla phakade naphakade babe losezulwini, njengoba wavusa indodana yakho kulabafiki, yangena ezimisweni yezizilezi nalabangcwele. Zithe emandla iweni nasemazini ethu, kude kwakuthi thine singabi nabo singazinzi nobumenemene bobukhosi bakho, sikhulume nangemisebenzi yakho lemangalisayo. Nkosi ngethawu sakho, Yiva kuthandaza kwethu, Nkosi yekuphila, siqhubeka ngobe sinisekudla komoya sesikuphiwe nguwe wedwa, nesimpilo sethu isimeme ngebezi lakho belinemandla. Njengoba usihlanganise kule ndawo, utewumemethela ivangeli lakho, wenze sifanele umphako sesimiselelwe nekufa kwendodana yakho nokuvuka kwayo. Usilungiselele izigi ngalokuza sokuvuka kwendodana yakho. Sisize sithokoze kakhulu kule sifo sakhe sentimba nengazi yakhe, nekokuthi sibemukelele buhle baphakade, kuze kuthi nathi futhi sivuswe elilanga lokuphila. Nkosi nemusawa, yiva kuthandaza kwethu, uNkulunkulu lophila njalo, waphakamisa Sawula emkhambathini wesitha sakho, kuze kuthi aqhubekele ilizwe lakhe. Ngiyabasiza bonke
babhajiswe elitshweni likaJesu, upite inkunzi yabantu ukuthi batawusebenzela ebandleni lakho. Qinisa labashumayela ivangeli kanye nabaKristu bahlutshwa ngenxa yevangeli lakho. Ubeke nekugcina izitha zakho nenhlakanipho yakho. Nkosi yomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi yomusa. Isizukulwane sebazalwane noma imisebenzi yakho kulesinye isizukulwane. Njengoba sesemukele ivangeli lakho, yipha bonke bomake nabobaba emkhathini wethu ukuthi babe nemandla nentokozo nelukholo lokumemethela imisebenzi yakho esisizukulwaneni sesithathu. Nkosi yomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi losesihlalweni esizulwini, ukhonzise izwe zonke emhlabeni, wabeka leli bandla emkhathini wakho ukuze kuthi sibeluzele ekuphileni kwaphakade. Yiva imithandazo sesiletha njalo kuwe nebaholi nebabusi bethu. Ubaphe ukuthi babuse bahole ngokuthula nekuthembeka, bazenze ingcebo zebantu bonke njengaKristu. Nkosi yomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi yeluvelo, ukhathimukiswa, uhlutshwa kwalabathembekile kuwe. Sifundise ukwethemba kuko konke kulingwa nekuhlushwa kwethu. Uphakamise umusa wakho labo labasokolayo emkhathini wethu. Ukhumbula labo labagulayo ukuze kuthi ubaphilise. Ukhumbula labo labalahlekelwe isihlobo ukuze kuthi ubathuthuke. Nalabo labahlushekwa labamukele nalabakholwayo ukuze kuthi ubavikele ubagcinele ukuthi bonke bakwazi ukugcwala kwelithando lwakho. Nkosi yomusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Vula izithiyo zethu emandleni akho lahamba emkhathini wethu nasemaceleni wethu. Ite inkathumulo yakho ibonakaliswe ngokuthanda ngesinano kunabatitha nalababangalamisizi. Imimango yethu iguculwe umthethosisekelo neluzelo. Nasekulungiselweni kwabo konke lokuphukile. Bithe konke lokhu nalokunye kwesingakaliseni lowathi ngokokuthi siyakudinga. Ngaye Kristu lowafa waphinde wavuka. Silabusa nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye laphakade. Amen. Ibandla lisukume. Inkosi Jesu levukile yema emkhathini kwabafundi bayo yathi kuthula akube nani. Bajabula kakhulu nabayibona inkosi. Kuthula kwenkosi yabela ngesikhathi sonke. Akwande. Haleluya, haleluya. Kanye Babemilate mandla sinikela kuwe na Jesu Kristu Nkosi yethu kube singumhlatshelo lophilako kumele vele nemandla mawakho longcwele sihambe sibelele ummoya nebukhosi bakho. Kodwa kaNkulunkulu lokwenza sibonga konke aphethe inhliziyo zethu nemicabango yethu simanje simthande uNkulunkulu nenkosana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkosana namoya longcwele asibekise njalo. Amen, siyakudumisa. Amen, siyakudumisa.
ikakhulu ngesikhathi sesiphila kiso njengoba sathi ukuthi akuhambi kahle ezweni, kunemithelela eminingi, sithandazele laba nje labathole sebasenkingeni inyuvesi lakithi. Siyacela ke bathandekayo ukuthi sisamkhona uNkulunkulu, singabi nemona naye, kepha sisabelele nabanye lethuba ukuthi bamazi nabo futhi bamkhone. Isikhathi lesi lapho sibonga khona kuphumelela kwaNkulunkulu enjongweni yakhe yekubuyisela umuntu esigabeni lesifanele ngekufa nekuvuka kwaJesu inkosi yethu. Siyakholwa ke bazalwane ukuthi sisaqhubeka nalezi nkondlo nami ngiyawubusiseka. Inkosi isibusise. Amen. hambani ngekuthula nangothando niyosebenzelela inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni la Kristu. Amen. Haleluya.